Trovamo Dimija, vratili smo se, trovamo Dimija. Koristit ću nešto će da onako, čekaj. Glavne. Evo. Ovo ću vidim da li si dobar dalje. Čekaj. Moram da vidim da nešto. Čekaj. Ajde. Iđi. Ajde. Ćemo. Shop. Tu da imamo. Si spreman? Ja ću, koji ćeš ti tim? Ha, okej. Ti hoćeš? Ajde. Kliknimo. Gdje si ti? Gdje si ti? Na A. Gdje si ti? Na A. Bio sam bukvalno na tvom sponu. Znači nisam bio na tvom sponu, nego tamo na konektoru. Sniki piki. A, počinjem. Si spreman? Leci. Who's better? Ajmo na B. Pa biti je... Znaš šta je bilo uopšte? Over. Aj. Hehe.
Znaš da Ilija igra Counter? Ti si donekao 2 puške, brate. Ja ću igrati samo Desert, može? Ti imaš bombu? Hm? Može, evo, USP ću onda. USP ću onda igrati. Znaš ka? Gdje si? Jesi ti na A ili na B? Si siguran? 100%. 1000. Pa, brate, još od prve runde sam ti dobio. Uzeo sam tvoj AK, brate. Evo, bacit ću AK. Bacio.
Si ti na B? Onda si na A, verovatno. Gde si? Na A. Mogu ti dati tipove. Au! Aj zovemo i nešto da mu radimo. Uđemo u kanter i kažemo ajde, a ne slušaj. I ti kažeš kao A1 i probaj da nađeš kao neke čitove na kanteru. Naprimjer, možda da letiš, možda nešto tako da ga trovamo. A šta ćeš da igramo? Da.